dushyirira mu makuru kurikirana ntucikwe karabaye koko. Ni umunyarwanda yaricaye maze aca umugani ugira uti iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe gusa. Kuva igihe ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bufatanyije n'ubutegetsi bwa Sebarundi bakomeje gushinjwa ibikorwa byo kwibasira abanyamurenge n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abatutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibikorwa bimaze igihe kirekire bikorwa n'izo nzego z'ubuyobozi ebyiri, kandi byakozwe ku kigero cyo hejuru ku buryo byanagejeje ku myigaragambyo karahabutaka ikomeje kuba mu bihugu bitandukanye, cyangwa se imyigaragambyo ikomeje kuzenguruka isi yose kuva hano mu gihugu cy'u Rwanda ukagera i Washington imbere y'ibiro bya Perezida Donald Trump White House. Kuri ubu ngubu noneho ibintu bihinduye isura. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangiye noneho kwinjira muri iki kibazo mu buryo bweruye, ni nyuma y'imyigaragambyo ikomeye yabereye Washington imbere ya White House, aho ibihumbi by'abanyamurenge batuye muri Amerika basabye ubutabazi bwihuse. Iyi myigaragambyo yateguwe n'umuryango Mahoro Peace Association cyangwa se MPA, yitabirwa n'abantu barenga ibihumbi 4 bari baturutse hirya no hino muri izo Leta zunze ubumwe za Amerika. Abigaragambyaga bagaragaje ko abanyamurenge bari mu kaga gakomeye muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ibitero ngo bikomeje kwibasira Minembwe n'ahandi, inzira zarafunzwe ku buryo abaturage batakibasha kubona ibiribwa bibatunga cyangwa se ubuvuzi n'ubutabazi. Bavugaga ko ibi bikorwa bishobora gufatwa nk'ibikorwa bya genocide birimo gukorwa buhoro buhoro, cyangwa se genocide against the Tutsi, abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bwoko bw'abatutsi, ngo bitewe nuko abantu bicwa bagahigwa kandi byose bigakorwa bazizwa ubwoko bwabo. Ni mu byo rero bagaragaje harimo ibirego bikomeye cyane bivuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi cyo kimwe n'umutwe w'abajenosideri ukomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda, umutwe wa FDLR wasize uhekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi, ngo bose barafatanya mu bikorwa byo kugaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge. Bakavuga ko bakomeje kwica ndetse ngo imidugudu irasenya. Ikindi bakomeje kugenda noneho ngo bafata ku ngufu abagore, abandi bakicwa cyangwa se bakicishwa inzara. Ibi rero byatumye ngo abanyamurenge baba hanze y'igihugu, ariko nanone atari ku mpamvu z'uko babihisemo, ahubwo bari hanze y'igihugu bijyanye n'uko bahisemo guhunza amagara yabo, batangira noneho gutabaza cyangwa se gusaba ubutabazi mpuzamahanga. Ni nyuma y'iyi myigaragambyo yahereye hano mu gihugu cy'u Rwanda ikazenguruka ibihugu byinshi kugera i Washington, bamwe mu bayobozi ba Amerika noneho batangiye kuvuga ku mugaragaro ndetse rwose bitandukanya n'ubutegetsi bwa Leta zunze ubumwe za Amerika bwabanje bwakomeje kurebera ubwo bwicanyi. Turahera kuri Joe Wilson. Uyu ni umwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Leta zunze ubumwe za Amerika. We yagize ati abanyamurenge bafite impamvu rwose zo gutabaza ndetse no gukora imyigaragambyo kubera ko barakiza ubuzima bwabo n'ubwa bene wabo. FDLR n'ubutegetsi bwa Kinshasa barashinjwa kugira uruhare mu bwicanyi, ariko twakomeje guceceka. Perezida Tshisekedi na Ndayishimiye igihe kirageze noneho ngo bahite bahagarika ibyo bikorwa bikiri mu maguru mashya. Yahamagariye kandi inzego zibishinzwe ko zigomba gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington. Ni mu bandi rero bakomeje kugenda babigarukaho barimo na Stephen Miller. Uyu ni umwe mu bajyanama bakomeye cyane muri White House, yagaragaje amateka ya Amerika mu kwakira impunzi zaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. We yakomeje asobanura ko ibihumbi n'ibihumbi ngo byavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi byagiye ngo bihabwa ubuhungiro muri Amerika, bahawe uburenganzira busesuye bwo kuba abaturage ba Amerika, bahawe serivisi zirimo ubuvuzi n'uburezi, yewe rero no kubaho. Ibi rero ngo byagaragaje ko ikibazo cya Kongo ngo atari gishya kuri Amerika, ahubwo ni ikibazo kimaze igihe kirekire kandi izo Leta zunze ubumwe za Amerika zakomeje guceceka. Ni ku rundi ruhande abategetsi bo muri Kongo nabo bo bakomeje kunenga iyi myigaragambyo. Uwitwa Nzanga Mobutu ni umwe mu bayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ko abigaragambya ngo batavuze mu izina ry'abanyekongo bose, ngo ibyavuzwe ngo bisa n'ibishyigikira inyungu z'u Rwanda. Ibi rero ngo bishobora kwangiza isura ya Kongo ku rwego mpuzamahanga. Yongeye no gushimangira ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ko gifitanye isano n'amateka maremare ngo y'intambara.